Gdje si mačko krenula? Popila se nastavu, nadao se nekoj hrani. Dobro jutro ljudi dragi, dobrodošli u turskom vlogu broj 7. Trenutno smo u Istanbulu, blizu našeg hotela. Ovdje imamo neku lijepu kafanicu malu, što smo do sad dolazili svako jutro da popijemo jednu kavurinu. Još danas smo tu, znači sutra begamo nazad, tako da ćemo još danas da pogledamo mnogo zanimljivih stvari. Budite uključeni, like i subscribe. Ako ste se uvijek pitali odakle Turcima toliki markirani stvari, Gucci, Armani, materne, evo, našli smo ih. Na veliko možete kupiti materijali, pa sami da šijete što vam se sviđa. Tak se to radi ovdje. Wow, crkva! Kako nismo vidjeli do sad ovdje. Wow. Evo, našli smo mali burek na sred ulice. Naš doručak, street food. Ukusno. Malo suvo, ali uz to fali malo jogurta. Moja kravica. Gledaj koga smo našli slučajno ovo jutro ovdje. Devojke, Kaća i Boka. Jeste spremne za akciju? Michael Kors, Louis Vuitton, Karl Lagerfeld, Guess za 300 lira. A naravno možete spustiti na 100. Sad je ovdje neki shopping street, bazaar street. Da vidimo šta ima ovdje zanimljivo da se vidi, osim dosadnih ljudi što samo viču ajde vamo vidite, kupite nešto, jeans, original, kvalitet, ovo ono. Tašnice ovdje, neke svakake, ovdje imaju koferi, jakne neke, tražimo Levis, pantole za punca, evo čovjek priča o naški. Cool. Ama ove bez kalite. Wow. Original. Pa eto ih Levis. Evo ovak nešto za majicu gajcu. 300 evra tražio za onu jaknu. Poludio čikica. Evo ovdje još više pantoliški, leviski. Gle ova ženo slična naša. Sam što je ova original, a naša nije. Ruske kapice. Cool. Evo ovdje imate cool šiše neke sa mrtvačkim glavama, majmunima i ovdje džinđe minđe koliko hoćete. Evo ovdje imate raznih marama da pokrijete glavu, da vam ne kisne glava. Kisla mi je glava. Evo i Rolexi koliko hoćete. Znači nem kakvi nema marki. Držat će vam sigurno 2-3 sedmice. Jadna lutka bez usta. Evo ovdje imate svakaki neki art style, sve naravno unikat i ručno naslikano, nacrtano. Evo i neki ovi, kako se zovu, dancing style. Evo ovih novčanika ili šta je već za 20 na ulicu su 10, znači ovdje duplo. Evo vam ovdje još jakni. Ima li je neke za tebe? Evo sad idu kod čikice tam da pokaže još više mnogo kvalitetnih stvari. Juh. This I can take off. You can. Šta veli? You can try first, come. It's for you 400. Što će? 400 evra. No, sobal. Jebi ga sad. Prvo beše 400 iz vedra neba, malo ga lupio čovjek i poslije na kraju kad je vidio da smo otišli, hajde može za 220. Si lud. Evo ih Levis jeans. Nein, das ist zu klein. Ne? Malo za nje. Zu klein? Čikica priča o njemački, dobra stvar. Das sehe ich gerade da oben.
Pa možda je smršao do sad. Punac, vidiš ti to, a? Kažu da si debeli. Da ne možeš stati ovdje unutra. Pa smo onda pozvali punca na kameru da pogleda, da vidimo zbog veličine, pošto nismo tačno znali kako ćemo, šta ćemo, pa je mislio aj da probam ja, ali mrzilo me sad da se skidam ovdje tam vam, pa smo došli na onu ideju nekako sa laktom. Rekao, ajde ako paše moj lakat, ono su pesnice unutra, onda paše valjda i njemu. Cenken, bla bla, sad smo uzeli 3 para pantalona za 3000 lira. Shopping, ljudi dragi. Kišurina opet počela. Strašno. Gdje ćemo, ženo, hoćemo dalje shopping ili? Idemo u Lalali. U Lalali? Da vidimo kakvih haljina ima za boku. Haljinice za boku i sad. Gledao sam neku jaknu za mene, ovako kao ovu, sam da je crna isto sa kapom. Kaže 850 lira. Rekao, kako moguće evo te da bude debela jakna jeftinija od jedne džins. Džins su jedne bile 1000. Tako da sam skonto da je kvalitet 0. Pitao sam ga za 500 ako hoće. Ako bi dao, uzeo bi, ajde. Držalo bi mi sigurno 3 dana. Ali nije htio ipak. Prc! Gdje si cukalo? Jadno po kiši ovdje traži neku hranu. Evo ga neki mnogo specijalni kamenac na sred ulice. Eno tam smo ugledali neke haljinice. Devojke su unutra, malo shopping. Šta sam razmišljao, ljudi dragi, šta bi bilo mnogo cool da bi bio još jedan muškarac sa mnom. Mi bi sjeli neđe u neku kafanu i pili pivu. Eto, pare bi dali ženama, evo, idite shopping, vidimo se tad. To bi bila dobra varijanta za mene. Šta vi mislite? Napišite u komentarima. Ejte, snimi malo iza vas, ljudi dragi, prelijepe haljinice. Princess style. Koji dan da se središ? Ima li čega interesantno ovdje? Ima, našli smo nešto da Boko proba. Cool. Da veliš Boko, valjo? Pa jedno i drugo je lepo stoji. Bira, crveno ili zeleno nešto. Meni se oba sviđa kako je stoje. Evo imaš, ja sam je slikala baš ono ravno da vidiš kako je hajde. Hello Lidija. Idemo dalje. Next shopping. I next shopping. Ovaj put se glanca malo. Šta veliš Boko? Dobre je. Topa. Evo ih jakne što traži Maja ovdje 130, a onaj tamo lupio 300 ga usta. Shopping, znači ovdje svuđe ima jakni. Jednu jaknu našla Maja, ali nema radnika niđe. Sad smo ga tražili na 4. spratu, nekog njegovog kolegu, ali nema taj model, nažalost. Evo, to bi trebalo da bude ovaj shop ovdje. Ili ovaj ovdje. Apsolutno niđe neće da prime karticu, samo cash. Tako da Milojka. Aleluja, napokon je našla ženca. Šta je tražila? Jesmo spustila malo cijenu. Poslije da obučem tamo da se grejem malo. Koliko si platila? 90 € tako. Znači od 130. Pa okej. Dosta shoppinga za danas, ljudi dragi. Sad su gore da ostave stvari kod Boke i Kaće u hotel, da ne moramo sad da nosimo s nama kesurine. Idemo neđe dalje. Moglo bi se reći da je sad prvi taj dio videa bazar shopping itd. gotov. Ne znam ja sad tačno gdje ćemo, u stvari idemo neđe u neku šetnju. Mogu vam reći da sam oglatnio polako i mogu bi nešto da marnem i da cugnem. Ostanite uz nas. Olala, fete džaket, vidi. Žena je kupila jaknu. Cool bre. Znači, svi vi koji ovu kupujete u Srbiji, ne znam, po Nemačkoj, Švajcarskoj ili bilo gdje da ima, u Turskoj se ovo kupuje džabalesku, da znate. Nemojte da dajete po 300-400 € za to kad možete. Da dođete u Istanbul, da vidite grad, da obiđe i da kupite jaknu. Vreme je za tramvaj, ljudi dragi, ali sigurno ne ovaj. 5. tramvaj, kasnije ljudi, napokon smo uspjeli da uđemo unutra, da se uguramo. Ljudi, stoke, ne puštaju nikog unutra, guraju se na sve strane, znači strašno.
Pa ljudi, da vam velim, ako ste klaustrofobični, nikako ne dolazite vamo. Evo ga, još malo street food da prezalogajimo nešto. Da vidimo šta veli ova pizza. Hladna, ali okej. Don't forget to throw away your eggs. I sad idemo na bus. Da li je moguće i ovdje Migros? Stigli smo, ljudi dragi, na mjesto Arnavutkoj. Zvuči ruski, zar ne? Evo ovdje ima neki interesantan brodić da se vidi. Luka, brodići. Imaju neke interesantne kućice tamo u pozadini. Sad ćemo vidjeti to malo bliže, ja? More. Let's go, baba, let's go! Jel vi znate šta je ovo bijelo ovdje što se vidi u vodi? Pogledajte. Ko skoči ovdje daje mu 100 franaka. Aha, vidite šta nađo. Kleopatra Ink Tattoo Piercing. Oni su aman svuđe ovdje po Turskoj, neki veliki lanac. Prvi put sam ih vidio u Antaliji na moru. Tada mi je prišao neki lik što radi za njih, pravi reklame i tako htio da mi uvali neke dobre cijene za tetovaže tamo vamo. Ne bi se ja tetovirao ovdje. Nešto mi je nesigurno, ne znam kakve boje koriste, kakve igle itd. Da se inficiram s nečim. Ali ako vi hoćete, ljudi dragi, sigurno je nešto jeftinije 100% nego u Švajcarskoj. Probajte pa mi pokažite, napišite u komentarima ako imate iskustvo neko sa tetovažama iz Turske. E pa ovo, ljudi dragi, se može nazvati Turska Venecija, jer pogledajte, imate ovdje prelijepi kanalčić sa mnogo meduza. Čudo nema neki sa onim brodićem ovako što vozi kroz kanale i viče dođite da vidite prelijepi pogled. Interesantna crna kućica. Da li ovdje živi neko ili su ovo hoteli neki, nemam pojma. Ovdje vidimo neku glavu. Glava, ljudi. I neke čikice, ovako neka skulptura, interesantno izgleda. Šta mi još interesantno izgleda ovo ovdje? Da li ima pive, ali ne vjerujem. Eto što je odmah upadljivo, svuđe mali restorančići, lijevo desno. Adem baba, ovdje neka ribetina ima. Koktel, coffee, beer, food. To zvuči zanimljivo, mogu vam reći iskreno. Ovo izgleda cool i ovo isto izgleda cool. Neko restoranče, ali nažalost nemaju Efes piva, nego samo Carlsberg. Evo vidite ovdje bar, šank. Izvuče čovjek Tuborg neki. Živeli. Ovaj fazon mi se sviđa ovako. Naručili smo jednu pizzu da podijelimo, da se ne predamo. Pa vidim ja neko lišće ovdje nalaco. Mamma mia pizzerija, da vidimo šta veli. Top. Baš bogato mjesto, znači mnogo turista ovdje, svi picnuti, baš sam primijetio na tim mjestima gdje se služi alkohol, baš topčina, turističko, a tam gdje nema alkohola sve nešto nadrka, bijeda, propast. Lipo nešto, lipo, sad smo stigli na Otakoj, ovdje sam čuo da ima neki street food, isto tako neke uličice, evo ga, ovdje su razni štandovi. Sa kumpirom, itd. Svašta nešto. Evo ga onaj čikica što zeza sa sladoledom, što ga vrti. Eno ga. Evo i ovaj ovdje, vidite kako to funkcioniše. Zeza tamo lijevo desno. Svašta. Evo ja imao živce tu čekat. Kumpir wafel. Evo ovdje je neka vrsta pijace ili šta već. Svašta neke. Džinđule, minđule, pinđule, kinđule, sviteri, puloveri, šalovi. Ovdje su neki razni kamenčići.
Sve za 10 lira. A, gledajte ovdje, ništa nije. Da li to valja o čemu? Svašta. Još malo dekoracije ovdje, figurica, svakakije. Cool this. Evo i tam neki drveni. I ovdje još više džinđule, minđule i ovdje šarene minđule. A vidi ovdje Heidi i Petar. I Gajsa, ovaj starac njihov. Nešto zanimljivo, aman. Moj čale bi rekao o tome, bacate pare u blesinje. Birajte Vučića turskog, ljudi drogi, nemojte zabavati. Evo je džamija Büyük Mesidije, poslije će da je posjetimo. Oj, šta nađo, ljudi dragi, gledajte ovdje manga, anime, figure. Znači sve sa više. Ali cool, ovo sad nisam očekivao u Turskoj da vidim. Interesantno. Ja, evo ga Goku, Super Mario, Pikachu, One Piece, Dragon Ball, svašta, Demon Slayer. Ja. Evo ga, Pokemon Go, original figurce. Nešto tako. Možeš uzmi cool ovu. Oko 2 evra, ono, tacna za kafu, tursku itd. Evo ovi Dreamcatcheri ovdje. Ovo je cool, Deda Mraz, Mickey Mouse. Ovdje možete neke slike da izradite, napravite neke satove itd. Djesite, devojke, evo ih. Ako vam fali možda Gucci, Chanel, Prada ili Michael Kors u vašoj kolekciji, dođite vamo i kupite nešto mnogo zanimljivo. Evo ga Papa Šlumpf, ali ovdje se zove Alibaba. I ovdje je isto ona šlumpfine, štrumpfovi. Nisam znao da Turci znaju za štrumpfove. Evo ovdje još malo anime figurica iz više. Svašta. Ali baš strašno izgledaju, znači skroz strašno. Gdje je to da uzmem? Evo i ovdje još više figurica iz... Šta je ovo više? Evo ga pullover za Necu i Tashi, njegov omiljeni. Evo ga i Naruto, One Piece tamo. Figurica, svakakih. Evo ga još jedan i Tashi za Necu, ali nažalost nemamo mjesta za to, pošto je samo ručni prtljak što nosi. Izlazimo iz ovih tankih, uskih uličica ovdje na ovaj trg, plac ili kako se ovo već zove mjesto. Da gledamo malo more. Evo stiže im roba, tekstili, bunde, Gucci, Armani, Louis Vuittoni. 300 ljudi se guraju da bi se slikali ovdje na ovom mjestu za Instagram. I naravno i moja ženca drago, vidim kako sam te slikao, brutalno vidiš ti. E pa velim onda da pogledamo ovdje u džamiju. Da li se sad smije slikati ili ne? Jeste se zamotale? Žena ne maramu. Sad mora sa kapuljačom. Büyük Mesidije, poznatija kao džamija Ortakoj, istaknut je arhitektonski dragulj koji se nalazi na obali Ortakoj trga u Istanbulu. Izgrađena je sredinom 19. vijeka za vrijeme vladavine sultana Abdulmedžida I i poznata je po svom neobaroknom stilu koju uključuje mešavinu neoklasicističkih elemenata i osmanske barokne dizajna. Ovaj stil se vidi u raskošnom klesanju kamena i dinamičnom izgledu njegovih fasada. Macalo, kracalo, hoću da kupim jedan sladoled. How much? Ne veli ništa ona za to. Ovo mi je najjača figura, Spider-Man sa snajperom.
Tako da znate da turski Spider-Man koristi oružje, a ne kao onaj original sa onim mrežama što pucao iz ruku. Kad pričamo već o Spider-Manu, evo ga ovdje kod Ortakoj Spoir Kolibu. Sad će da uzmemo još jedan ovaj fete kompir, ne kumpir se kaže. Evo sprema krompir, buter, stavlja sira, možemo malo ove ruske salate ovdje i šunke, neke salame, nešto, onda to, pa da, vidjeli ste već, ako niste gledali prethodne epizode, to ona sad izmučka bude kao pire krompir i onda se nabaca još svačega nešto odavde i to je jedan turski specijalitet što ima ovdje svuđe što se valja probat kad dođete vamo. Gledajte ovo što smiješno, znači svi ovdje prave isto, a takmiču se ko će više klijenta da uzme, viču, mašu, pjevaju. Gledajte ovu porciju ljudi, znači ovo pojedete za 2 osobe, mora vam biti cijeli dan da ne jedete posle ništa. Fete turski kompir broj 2, da uzmem malo svašta. Pa tamo iza Galate još. To ću vidjeti. Sa jalapeno stop. Evo, ispraznili smo ga. Mnogo je hranljivo. Znači, moglo bi se pojesti ovo sve okolo, ali ajde. Gdje nađu toliki ovaj krompir da mi je znatije? Nadam se nije genetski modificiran. Neki mutant je ovo bre. What this, ženo drago? To su lokme. Lokme? Još. Evo, bacite. Tvrdo je nešto i slatko. Malo je kao krofna tvrda. Pa krofna, samo je tvrdo ušećerena. I baš slatko. E pa ljudi, da vam velim, došlo je vrijeme da se popije jedna turska kavurna u ovom interesantnom kafiću. Šta je ovo bre? On mi dao čaj. Šta si rekao ti? Tursku kavurinu. Ovo možda razumio čuti. What the fuck? E pa zajebite onda radnju. Zagriješ. Ne preporučujem ovo mjesto. Čim ne znaju šta sam naručio, moram da se iskenjam ko čovjek. I tu pi... Došlo je vrijeme da begamo što dalje od ovdje.